Salam alaikum wahai rakan lon, jinolon sambung ke fal pertama, pantun lon kisah ke lutong-lutong para pibakong dalam media. Pantun lon kisah ke lutong-lutong para pibakong dalam media. Kisah pertama jinolon susun ke apa bakong si de Kanada, nama digopnyan Abu Cilutong, aneror punggung lahir di teka. Nama digopnyan si Abu Cilutong, aneror punggung lahir di teka. Sudah disahkan pernikahannya si Abu Cik dengan Mak Sukma. Sudah disahkan pernikahannya si Abu Cik dengan Mak Sukma. Lahirlah anak Menteri Agama si Fakhrul Razi anak pertama. Lahirlah anak Menteri Agama si Fakhrul Razi anak pertama. Kisah kedua kami sebutkan, kemusang-musang hina ulama. Itulah ungkang gelegang musang, dialah Farhan anak kedua. Itulah ungkang gelegang musang, dialah Farhan anak kedua. Wahai etengku berhati-hati dengan Wahabi si Farhan nama. Kadi pesesat umat Nabi, hadis dan dalil dipegang segera. Kadi pesesat umat Nabi, hadis dan dalil dipegang segera. Temayang kelab bacun lon rawi, kesidra banci side di Jawa. Temayang kelab bacun lon rawi, kesidra banci side di Jawa. Urang yang benci ke sunnah Nabi, cukup sama hingon lonte Cina. Urang yang benci ke sunnah Nabi, cukup sama hingon lonte Cina. Tajak ukude tajak blosaka, tajak ngon Honda bejak ngon gaki. Nama bancinya si Abu Janda, urang katuhan runan PKI. Nama bancinya si Abu Janda, urang katuhan runan PKI. Wahai Parmadi di anu adaju, mukai ke betengji enji atema. Alahai Abu Janda gelantu, mukai daju si deh di Jawa. Alahai Abu Janda gelantu, mukai daju si deh di Jawa. Temayang keput ke ibu sayang, keturunan musang si de di Jawa. Temayang keput ke ibu sayang, keturunan musang si de di Jawa. Inang Abu Cik paling tersayang, ngontalo kutang dilamar gata. Inang Abu Cik paling tersayang, ngontalo kutang dilamar gata. Putih si putih kulat berete, talat bak binte ke ayam mata.
alahai sukma gata di mate nyan pangon tapi ganto di beha alahai sukma gata di mate nyan pangon tapi ganto di beha ginseng power F kuku bima susu dalawak laju kadengon saka apalah rasa kalau begitu alahai hantu si sukma nama apalah rasa kalau begitu alahai hantu si sukma nama kami titipkan sebuah pesan ke musang-musang hina ulama. Kami titipkan sebuah pesan ke musang-musang hina ulama. Kalaulah marari mungai kawan, tiada pantangan ditampa saja. Kalaulah marari mungai kawan, tiada pantangan ditampa saja. Kasih ke ono habalun pesan, haba karangan dalam media. Kalau nak gebile Tuhan, lanjut hayarakan ke fal 5-nya. Kalau nak gebile Tuhan, lanjut hayarakan ke fal